الذي لم يزل عالما لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى أصحابه وآله يطهركم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ ام نوالہ و اتم برہانہ جل ذکرہ و عز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا و بات حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ بے کس پناہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد واجب الاحترام مہمانان گرامی قدر دور دراز تو چل کے تشریف لانے والے محبان صحابہ و اہل بیت دوست و بزرگ اور اپنے اپنے علاقہ چوں چل کے محلہ جات چوں کریا جات چوں چل کے جامع مسجد نور دے اندر اعتکاف کرنے والے کرم فرما اللہ کریم آپ سب احباب دی عبادات تلاوت تراویح نوافل سنن و فرائض اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور انہاں لوگاں واسطے اللہ کریم اس سعادت نو پسند فرمایا کہ جو آنے والے دوست احباب دی خدمت کرتے ہیں اور آنے والے سگیاں دی محبت اور پیار دے اندر انتظامات نو بڑا خوبصورت طریقے نال پیش کر دیں۔ عزیزان محترم، جتنے بھی رمضان المبارک دے اندر دوست زیادہ تو زیادہ کوشش کرتے ہیں عبادت دی، انہاں دے سامنے التماس ہے کہ وہ اپنے خدام نو اور اس ناچیز نو بھی اپنیاں مستجاب دعاواں دے اندر یاد رکھن اور پوری دنیا تو جامع مسجد نور نال محبت کرنے والے لوگ جڑے کہ پوری دنیا دے مختلف ممالک تو جمعۃ المبارک نو بھی سماعت کرتے ہیں اور مسجد دی انتظامیہ نال اور مسجد دے انتظامات وچ بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اللہ انہاں ساریاں دوستاں نو اجر عطا فرمائے کہ وہ وسطے تے بڑی دور نے لیکن انہاں دے دل اور انہاں دیاں محبتاں اور انہاں دا پیار جامع مسجد نور اور اس دے نال منسلک سارے لوگاں نال بہت شدید ہے۔ اللہ کریم انہاں دی اس محبت دا انہاں نو اجر عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، سنگی اور ساتھیوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نو کرم اللہ وجہہ الکریم اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی غیر اللہ دے سامنے سجدہ نہیں کیتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم
نماز دے فرض ہون تو قبل بھی حضور دی عبادات دے اندر نبی پاک سرکار دے نال شرکت فرما دے ہے، اور آپ نے آغوش مصطفیٰ دے اندر پرورش پائی ہے، تربیت مصطفیٰ، آغوش مصطفیٰ اور سنگت مصطفیٰ دا جو معیار اور جو مقام اور جو عرصہ حضرت علی پاک نو نصیب ہویا ہے، یہ شاید دنیا دے کم لوگ نے جنہ دے حصے وچ آیا ہوئے گا۔ حضرت علی آپ دی عظمت دا اندازہ آپ میرے دوست اس جگہ تو لگاؤ کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اے وہ خاتون نے جنہاں نو حضرت علی دی والدہ ہون دا شرف حاصل ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اے وہ ہستی نے جنہ دی قبر دے اندر حضور خود لیٹے نے، یعنی انہاں دا وصال ہویا ہے تے انہاں دی قبر حضور خود لیٹے نے۔ ساری دنیا دے مومنین دی قبور دے اندر حضور تشریف فرما ہون گے، لیکن دفن تو بعد حضرت علی پاک دی امی جان کو لے اعزاز ہے کہ حضور انہاں دی قبر انہاں تو پہلا بھی تشریف لائے نے، انہاں تو بعد بھی تشریف لائے ہو۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جنہاں نو حضور اپنی امی جان کہندے سن، کیونکہ حضور دا بچپنا جناب ابو طالب دے گھر گزریا، اور حضرت ابو طالب جو حضور دی پرورش فرما دے سن اور کفالت کر دے سن، فاطمہ بنت اسد انہاں دی بیوی سن، تو اس اعتبار نال حضور سرکار انہاں نو اپنی ماں فرما دے ہے۔ حضور نے انہاں نو اپنی ماں سمجھیا اور انہاں نے حضور دی بڑی محبت نال پرورش فرمائی۔ فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف دا طواف فرما رہی سن، جدوں آپ نو محسوس ہویا کہ میرے بیٹے دے ولادت دی گھڑی ہے، آپ کوئی مکان قریب آپ نو نظر نہ آیا تو آپ پریشان ہوئیاں، تو ناگہاں کعبہ شریف دی دیوار پھٹ گئی، کیونکہ دروازہ اس ویلے بھی اونچا سی، تو جناب فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف دے اندر داخل ہوئیاں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ دے ولی این اللہ دے گھر دے اندر دنیا تے تشریف لائے، یعنی حضرت علی دی جائے ولادت ہی رب دا گھر ہے، اور آپ دی جائے شہادت بھی رب دا گھر ہے۔ سو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ رب تعالی دے گھر نال اتنا پیار رکھ دے ہے کہ زندگی دے آغاز تو لے کے ظاہری حیات دے اختتام تک حضرت علی رب دے گھر اچتانو نظر آؤں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی ولادت ہوئی تو کعبہ شریف دے اندر، تو آپ دی والدہ محترمہ اپنے بیٹے نو لے کے جس وقت گھر آئیاں تو حضور فرماتے نے چچی جان مبارک ہوئے، اللہ پاک نے تو انہوں بیٹا عطا فرمایا۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرما دیا نے کہ محمد پیارے بیٹا تے بڑا سونا ہے، لیکن میرا بیٹا آنکھ نہیں کھولتا، یہ تقدہ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی نو اپنی گودے اٹھا کے تے اپنے منہ چو لابے دہن نکال کے حضرت علی سرکار نو گھٹی دیتی ہے۔ جیڑی گھٹی ہوندی ہے اس دا انسان دی طبیعت تے اثر ہوتا ہے، انسان دی شخصیت دے کردار دے بناوٹ دے اندر بھی اس چیز دے اثرات ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے، حضور کھجور چبا کے گڑتی دیندے سن، اسی پنجابی گڑتی کہنے ہیں،
کیونکہ یہ انسان دے وجود دی فرسٹ ڈائٹ ہوندی ہے، انسان دے غذا پہلی یہ ہوندی ہے جڑی انسان دے معدے چ اتردی ہے، یہ انسان دی نیہ رکھی جاندی ہے۔ تو مدینہ شریف جدو بچہ پیدا ہوندا سی تو حضور دی خدمت وچ لے کے پیش کیتا جاندا سی۔ حضور کھجور چبا کے تے اس دا جو لعاب دہن سی حضور دا، وہ سرکار اس بچے دے تالو نال لگاندے سن۔ تو سے سنت ہے حضرت علی سرکار، بی بی فاطمہ زہرا، حضرت حسن اور حسین، یہ تمام نفوس قدسیہ نو گھٹی نبی پاک سرکار نے ہی عطا فرمائی ہے۔ سو جو آج بھی لوگاں دے اندر یہ جو کہ رواج ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوئے تو لوگ کسی نیک آدمی نو تکتے نے، وہی کوئی اچھا آدمی ہوئے تو وہ دے کولو او اہتمام نال جڑا ہے وہ گھٹی دلوان دیں تاکہ ساڈا بچہ جو ہے یہ نیک ہوئے تو ساڈے پنڈا میں سے وہ رواج ہے اجے بھی بندے گل کرتے نے، کلچر ہے ساڈا بھئی کوئی بچہ زیادہ شرارتی ہوئے تو پوچھتے نے وہ یہ گڑتی کہہ دیتی سی، یہ نہیں پوچھتے پہ اما ابا کون نے پوچھتے یہ گڑتی کہہ دیتی سی، بڑا شرارتی ہے۔ سو اس دے اثرات ہوندے اور یقیناً ہوندے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اہتمام فرمانا اس بات تے دلیل ہے۔ نبی سرکار نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو سرکار نے اپنے منہ چ لعاب دہن نکال کے حضرت علی سرکار نو ڈالیا، تو جو ہی حضور دا لعاب دہن زبان اطہر حضرت علی تے ٹکرایا، اللہ اکبر کبیرہ، تو حضرت علی نے فوراً اکھا کھول کے چہرہ بددعا تے گاڑ دی تھی۔ اتھے اس چیز نو سمجھن واسطے میں ایک جملہ تہاڈی نظر کرنا۔ حضرت علی سرکار آپ حضور دی امت علوم ظاہری اور باطنی دے سمندر نے، سلسلہ قادریہ دے آپ بانی نے، بلکہ جملہ سلاسل دے اندر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، چشتیہ، صابریہ، جتنے بھی سلاسل نے مشہور اور معروف 12 سلاسل نے تصوف دے، ان سارے دے اندر حضرت علی پاک سرکار دا فیض جاری و ساری ہے کسے نہ کسے اعتبار نال۔ اور علم دیاں جتنیاں بھی حدیث کی کوئی سند ہوئے، علم ظاہر ہوئے، علم باطن ہوئے، علم فقہ ہوئے، علم صرف و نحو ہوئے، علوم سارے دے سارے جڑے مدینہ رسول تو نکلے نے وہ حضرت علی سرکار دی وساطت نال نکلے، کیونکہ حضرت علی تے حضور سرکار دے شہر دے دروازہ نے۔ تو آپ کو کسی نے سوال کیتا کہ تسی بڑے عالم ہو، اس علم دی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں جس وقت ذرا اس مسئلے کو سمجھنا، جس وقت میں حضور نو غسل دیتا ہے، آخری غسل، اور یہاں ایتھے ایک گل بھی یاد رکھو، جس ویلے ساڈا کوئی پیارا فوت ہو جائے تو چاہیے وے کہ اس دے عزیز و اقارب اس نو غسل دیا کر۔ مولوی دا کام نہیں ہوتا مردے نوانا۔ ساڈے پنڈا میں یہ بھی بڑا عجیب رواج ہے، ایک بندہ مر جائے تو اسی مولوی سد لے انہیں، مولوی نہیں آؤ اس بندے نواؤ۔ بھئی مولوی غسال نہیں ہوتا، مولوی تو امام سردار ہوتا ہے۔ سو مولوی دا یہ کام نہیں کہ وہ تواڈے مردے نوائے، اگر کوئی مولوی ایسا کرتا ہے یا تسی اس فعل دا ارتکاب کرتے ہو تو چھوڑ دیو، کیونکہ جنہوں تسی اپنا امام بنایا ہے وہ تواڈا غسال دے نہیں نا، وہ تواڈے مردیاں نوایا کرے۔ وہ جڑے ساڈے ممی ڈیڈی بچے ہوندے نا اج کل دے، انہاں دا ابا مر جائے تو انہاں تو نوایا بھی نہیں جاندا۔ ابا فوت ہو جائے، ابا مر جائے، ظاہر ہے ابے تے سارے نہیں مردے، اے رواج قانون فطرت یہ چیز ہوئی۔ وہ ابا مر جائے تو انہوں نے آ بھی نوا، وہ آدھے بھی ہمیں تو نہیں پتا یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور بھائی میاں اپنے پترانو تسی اتنا زیادہ پڑھان تے خرچہ کر دیو، اہتمام کر دیو، انہوں نے کان تو پھڑ کے کسی عالم دین کو بایا کرو، مولوی جی انہوں آپ نوان دا طریقہ بھی دس چھڑو تے ابا نوان دا طریقہ بھی دس چھڑو۔ کم از کم میں مر جاواں تے نوا تے لوے نا۔ بھائی حضرت علی سرکار دا، نبی سرکار دا وصال ہویا حضرت علی غسل دی،
حضرت علی دی شہادت ہوئی امام حسن غسل دیتا، امام حسن دی شہادت ہوئی امام حسین غسل دیتا. تے اے لوگ یا تسی میں اسی کو اس تو افضل ہاں. ہر بندے چاہیے کہ اپنے باپ نو خود غسل دے. اگر اللہ اس نے نصیب کرے اور اس دا باپ اس دے سامنے فوت ہو جائے تو ہر بیٹا خود غسل دے اپنے باپ. اے عجیب گل ہوندی ہے کہ ابا مر جاندہ ہے تے وہ وی آئی پی بچے اپنے ابے دے نیڑے نہیں ہوندے. بھی سنت نہیں پتا کسے ملازم نو آکھو ابا نو آئے. ساری عمر ابے نے 2 نمبریاں جس پتر آسے کی دیاں نو مر گیا ہاتھ نہیں لاؤں تے لوڑ کی آئی اتنی دولت دی تے اس دا اولاد دی. بھائی سمجھ آئی گل دی کہ کوئی نہ مل گیا. انی دولت کٹھی کی تھی مال کٹھی ہو منتا مندے رہے بے اللہ سونیا پتر دے. پتر ہو پیا بندہ مر گیا. اتھے ایک اور گل شریعت شریف دی شرع شریف دی سن لو کہ دین مصطفیٰ دے اندر ایک کنسیپٹ ہے کہ جس ویلے بندہ مرتا ہے نا ان پتہ ہوندا ہے میں کون غسل دے رہا ہے. جی سمجھ آئی گل دی کہ نا جس ویلے بندہ مردا ہے ان پتہ ہوندا ہے میں غسل کون دے رہا ہے. تے جو اس ویلے پتر پیچھے بیٹھا ہویا تے ملازمین غسل پہ دیندے ہوئے تے ابے بھی سوچنا تے ہے نا. یہ توجہ ہے. ویسے ایتھے ایک اور بات بھی ذہن وچ رکھ لو. جنہ بچیاں دیا نیپیاں یا جنہ بچیاں نو تیار تے نوانا دوانا نوکراں کرنا ہے جدو ابے مرنا ہے ادو کام بھی تے پھر نوکر ہی کرنا ہے نا. تیری اماں صاحب شعور ہوندی باپ نو یہ شرف ہوندا کہ وہ اپنے بچیاں دے کام بچپن وچ خود کردا تے مکافات عمل دے طور تے پھر بڑھاپے وچ بچے بھی اودے کام آ جاندے. عزیزان من حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے کہ آپ فرماند نے جان دیوار ڈرونا بڑیوں تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے پچھے تو پاپ کمائے تے کتھے نیوں گھر دے. آج تیرے پتر دے تینوں چھوڑ کے پیچھے بہ گئے نے. آج تیرے رشتہ دار پیچھے ہو گئے. وی آئی پی بندے نا امیر لوگ نے نا وہ تو نیڑے نہیں ہوتے ابے دے کیونکہ ابا جدو مریا تو اس نے بڑی خطرناک قسم دی بیماری سی. ہو سکتا ہے جیسا سیمی نہ چمٹ جا وائرس ہی نہ لگ جائے ابے تو پیچھا رہو. اور مولوی تے وہ غسل دینے والے جڑے روز مردے نواندے نے انہاں کوئی بیماری نہیں لگتی. کوئی سمجھ آئی گل. اللہ اکبر. بڑا بدبخت ہے وہ باپ جیدے باپ نو جیدے پتر نو انی جانچ بھی نہیں کہ وہ اپنا ابا نوال ہے. اور میں داد دینا ہونا بچیاں ہر بندے کوئی نہ کوئی کام ہوندے نہیں. ہر بندے تھوڑی بہت مصروفیت ہوندی ہے. جڑے بچے دین سکھن واسطے مسجد چائے بیٹھے نا اعتکاف دی صورت وچ یہ بڑے کمال دے لوگ یقین کرو. اور یہ دین سکھن دا بہترین سبب ہے. دین سکھن دا بہترین طریقہ ہے کہ تسی سارے کام چھڑ کے مسجد وچ بیٹھ کے اللہ دا دین سیکھو. اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے. کوئی ویڑا تے بندے ایسا بھی ہوئے جدو دنیا چھڑ کے میرے کول بیٹھ جائے. یہ توجہ نہیں کیتی گل. میرا اللہ قرآن فرمانے بندے کدی میں نو انج بھی یاد کیتا کر وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. بندیا ایک میں ہوا ایک تو ہوئے ایک اللہ جیا کونا ہوئے میرا بندہ بے کے میں نو یاد پہ کردہ ہوئے وذکر اسم ربک وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ہر چیز تو منہ موڑ کے اپنے خالق نال ناتا جوڑ کے وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. تھوڑا جیا وقت میں نو یاد کر. بولا بعد بندے اللہ نے یاد کر دیں تو اندر بھئی اسی کرتے ہیں سانو لطف نہیں ہوتا. اسی ذکر کرنے ہیں لیکن مزہ نہیں ہوتا لطف نہیں ہوتا. بھائی
ذکر اچ مزہ آوے ایک کمال ہے، لیکن ذکر اچ مزہ نہ آوے تے بندہ مڑ کرے اس تو بھی بڑا کمال ہے۔ نہیں گل سمجھی، نہیں گل سمجھی۔ ذکر اچ لطف آوے بندہ ذکر کرے مزہ ہے، اچھا ہے، لیکن ذکر اچ لطف نہ آوے تے بندہ پھر کردا رہے، یہ اس تو بھی بڑی بات ہے کہ خالق میں مزے واسطے نہیں تیری اطاعت واسطے کردا پیا۔ مزے واسطے کیتا تو پھر تے وچ لالچ آ گیا بھی مزہ بڑا ہوندا لہذا کر رہا۔ بھائی مزہ نہ آوے بندہ پھر اپنے خالق نو یاد کرے۔ خالق فرماندا ہے جڑا مینوں یاد کرے۔ اللہ اکبر، جڑا مسجد کونے چ بیٹھ کے رات دیاں تنہائیاں چ اپنے رب نو یاد کرے، میرا اللہ فرماندا ہے فذکرونی اذکرکم، تو مینوں یاد کرے گا فرشاں تے بیٹھ کے، بندیا میں تیرے تے رحمت کراں گا عرشاں تے بیٹھ کے۔ اعتکاف کرنے والے لوگ جڑے نا، انہاں دے تسی شکر گزار ہویا کرو کہ مسجد نو آباد کر دے، انہاں دے صدقے اللہ ساڈے جہاں گناہگاراں تے رحمت کر چھڑے۔ عزیزان من، نبی سرکار دے غلاموں، تھوڑا جہا ٹائم اللہ دے دین واسطے نکالو، تھوڑا جہا ٹائم نکالو، تھوڑا جہا وقت نکالو اور مسجد آ جاؤ۔ مسجد آ کے بیٹھ جاؤ اپنے رب دی یاد وچ۔ جڑا اللہ دی یاد وچ بوے گا پہلی باری کام نہیں بھی بندا، یہ ذکر کردیاں کردیاں کام نہیں بھی بندا، لیکن جے تیرے تے اللہ دا فضل ہویا نا بیلیا تے کردیاں کردیاں کدی تار جڑی جانی ہے، یا تار جڑنے دی دیر ہونی ہے تو دل دا بلب روشن ہو جانا ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو فرماندے نے یاد دا دیوا ذرا بالہنے رے، تیری لب جائے متی گواچی ہو یاد دیوار، اپنے رب نو یاد کریا کر، وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ بازار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، اپنے بزنس چھوڑ کے، اپنے عزیز سے اپنے رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کے تھوڑی دیر واسطے اپنے رب دی بارگاہ حاضر ہو۔ اے رمضان دیاں آخری گھڑیاں اللہ دی رحمت وسطی پئی ہے، جوڑی پھیلا کے مانگ لے۔ ایک جملہ بعد بندے سمجھتے ہیں باسی بویے تے ولی بن کے اٹھی، بھئی اسی اعتکاف بویے نا تے اسی یا باہر نکلیے تے اسی جو کریے اسی ولایت دے اس درجے تے فیض ہوئیے بس ساڑھے کو کرامتاں دا ظہور ہوندہ جائے۔ اب بیلیو یاد رکھو، کرامت ولی دی نشانی نہیں ہوندی۔ اگر میرے کو پوچھو تو کسی دے اتھے بہ جانے ہو دے ولی ہون دی نشانی، کیوں جو رب پسند کیتا ہے تے اپنے ویڑے صدیہ سنا جلدی سمجھ نہیں آئی تو رب نے انہاں بندیاں نو چن لیا تے اتھے صدیہ سنا، نہیں تے اور بندے تھوڑے سن، یہ چندہ ہے رب تے پھر بلا لیندہ ہے، ورنہ اور بندے بھی بڑے میرے گھر ہوئی ہوندہ ہے جنہوں میں صدنا، تو اٹھے گھر بھی ہوئی جاندہ ہے جنہوں تسی بلاندے ہو، بین بلائے مہمان نہیں ہوندے، انہوں بھی کسی آکھیا ہی کرم کیتا ہے، ہمت دیتی ہے، پھر آئے بیٹھے۔ اچھا میں عرض کر رہا سن، لوگ کہتے ہیں بھئی ایسی اٹھئیے نا، اگر کسی دے ذہن چے بچے دے چے بیٹا بیٹھ جاؤ تھلے بیٹھ جاؤ، سماعت فرما مہربانی، اگر کسی سنگیت دے چے ہوئے بعد اٹھئیے ساڑھے کو کرامتاں دا ظہور ہو ویسی ولی بن گئے۔ علماء فرماتے ہیں صوفیاء کے ولایت دے 100 درجے نے، ولایت دے 100 درجے نے، جنہیں تو 17واں درجہ کرامت ہے، یعنی جدو پہلا دوجہ تیجہ چوتھا پنجواں چھواں 17ویں درجے تے بندہ ولایت دے تے پہنچتا ہے، ادو دے کولو کرامت دا ظہور ہو جاتا ہے، یعنی کرامت دا درجہ تے 17واں ہے، توجہ ہے 83 درجے ولایت ہے، اس تو اگئے لہذا کرامت ولایت دا سٹاپ نہیں، اے راہ چاؤنا ایک مقام ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغے راہ تو ہے، منزل نہیں تیری۔ ولایت دا معیار کرامت نہیں ہوندہ، ولایت دا معیار استقامت ہوندہ ہے کہ بے شک چلی ہے نجد سے بڑی تیز آندیاں،
دنیا ادو دی ادی ہو جائے فقیر اپنی تھان تے کھلوتا ہوئے وہی اللہ دا درویش ہے. شیطان کتنے حملے کرتا ہے, شیطان کتنا ورگلاندہ ہے کہ بھئی تو 10 دن انٹرنیٹ نہیں چلائیں گا, بھئی تو 10 دن موبائل تو بغیر کی میں گزارے گا, یار تو 10 دن بازار نہیں جائے گا, یار تو 10 دن گلیچ نہیں جائے گا, 10 دن موبائل یوز نہیں کرے گا, 10 دن دوستانہ رابطہ کٹ جائے گا تیرا. تو خالق بھی تے یہی چیز تکڑی ہے نا کہ جدو سب کچھ گھر بار تے آرام دے بستر چھڑ کے میرے کو آ گیا ہے, ہن کچھ لین آیا ہے دے چھڑنا کیڑی کمی ہے. توجہ حضرات کی کوئی نہ, لہذا اے نہ سمجھا کرو بھئی ہن اسی اٹھئے تے ساڈے کولوں اگے پھوکے مارتے جائیے تے دودھ جمدا جائے. بھئی یہ بھی تو بندے ولایت ہی سمجھدے نا, بس ساڈے پھوکے نال دودھ جم جائے تے اسی ولی ہاں. وہ انج نہیں ہوندا. اے استدراجات تے انہاں کول بھی ہو جاندے جنہاں دا اللہ نال تعلق ہی کوئی نہیں ہوندا. یہ ولایت دی نشانی نہیں, ولایت دی نشانی یہ یا جڑا رب تینوں پسند کر کے بہا لیا ہے. بھائیہ میں نے ایک گل دسو گا تسی میرے بوئے تے آکے کو کھلو جائے, میں ستا پہ ہوں بوہ کھڑکا ہے, میں تو ستا پہ ہوں لیکن وہ لا تاخذو سنتم ولا نوم سوندے ہی کوئی نہیں. میں ایک بار اگنور کرنا ہے یار چلو لگ گیا ہے ٹر جائے گا, تھوڑی دیر بعد پھر تھوڑی آخر میں اٹھ کے پوچھنی ہے وہ تینوں کی ہے, وہ کی چاہنا ہے تو بھائی فقیر ہوندہ ہے دروازے تو اڈے تے دروازہ کھٹکھٹاندہ ہے, صدا دیندہ ہے بھئی گھر والے آؤ کو دے چھڑو میں نو, گھر والے نو توفیق ہوئے دے چھڑ دے ناوہ دن ٹر جا. تے جڑے 19 رمضان نو آکے بہ گئے رب دے بوئے تے جاندے ہی نہیں بے, تسی کی سمجھ دو خالی ٹر جان گے؟ خالی نہیں جان گے, اللہ انہوں نے خیر دے کے بھیجے گا. تے میں تے آخری تن سودا دسا تے میں نا اور کچھ بھی نہ ہوئے, خالق گناہ ہی پچھلے معاف کر چھٹے تے سودا اے بھی ڈھیر سستا ہے, اے بھی بڑی سعادت ہے, اور کچھ نہیں نا. تے کم از کم اینا کرم بھی ہو گیا, جا جڑے تیرے پچھلے آئے ہو چھڑ دیتے نے اگو بندہ بان کے رمی تے میں نا یہ بھی بڑی کمال ہے. گاٹے بھی نے سبیلیو اگر میں تے آکھاں گا بھی جو اگر کوئی اس تو دن بیٹھا ہے تو اس دن بہ جائے, جیڑا اس دن نہیں بہ سکیا ہون بھی ٹائم ہے جے تے آکے 4 دن انہاں دے نال بہ جاؤ. یا اللہ حدود نہیں بیٹھا پرا جڑے بیٹھے نے انہاں دے نال جوڑی ساڈی بھی ہے, تھوڑا جہا کرم ساڈے تے بھی ہو جائے. تجھے کرم کرن تے آوے تے ایک گھڑی تے بھی کر چھڑتا ہے. عزیزہ ندی وکار بس ڈیمانڈ ایک کوئی ہے, یاد دا دیوار ذرا بالہنے دے, تیری لب جے متی گواچی نہ کر ملتا خواجہ خضر دیا تے تیرے اندر آب حیاتی میں قربان انہاں تو باہو تے جنہ حق دی رمزے پچھاتی حضرت فاطمہ بنت اسد فرمانی نے میں اپنے بیٹے نے اٹھایا ہے, میرا بیٹا اکھاں نہیں کھول دا, جدو حضور نے اٹھایا ہے فرمایا پہلی گڑتی حضور دی گئی ہے, حضرت علی نے فوراً اکھاں کھولیاں نے فتوہاں دے مکھڑے تے ٹھکا چھڑیاں نے. اللہ اکبر. میرے نبی پاک سرکار دے اس صحابی دی عظمت نو سمجھنا اس دے, حضور دے خلیفہ راشد دی عظمت نو سمجھنا اس دے, اس جگہ دے جملہ سماعت کرو. حضرت علی تصوف دے ہر سلسلہ فیض علوم ظاہری شریعت اور طریقت دے امام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو سوال ہویا, یا علی اتنا علم کتھو پڑھیا آجے, جو ہے آپ اتنا علم کتھو پڑھیا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے جو غسل دادا شود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را آب جمع شدند پر پلک آئیو فرمانے لئے میں حضور نو آخری غسل دیتا. سمجھ آگئی اے جملہ پڑھ کے اگا نکل دا پیام بھی سونے آؤ کچھ ٹائم کٹ کے دین سکھیا کرو.
وقت نکال کے دین سکھیا کرو، خود بھی سیکھو اور اپنے بچیاں بھی سکھاؤ، دین سیکھو دین سکھاؤ، باقی معاملات دنیا داری دے تہاڈی اپنی مرضی خواہش ہے جویں تسی چلانے نے۔ اینی گل ضرور کراں گا کہ کچھ ٹائم نکال کے دین ضرور سیکھیا کرو اور اپنے اندر یہ شعور پیدا کرو، اپنے اندر دین سیکھن دا شوق پیدا کرو کہ سانو رسول اللہ دے دین دی سمجھ آ جائے۔ مسلم جوان عزیزان من، حضرت علی فرمان دے جدو حضرت محمد کریم نو غسل دیتا، پانی دے چند قطرے حضور دیاں پلکاں تے ٹکے آئے۔ بھئی آپ حضرات کی توجہ ہے، پانی دے چند قطرے حضور دیاں پلکاں تے، اللہ اکبر، پلکاں تے ٹکی آئے۔ آپ فرمانے پہلے میں ارادہ کیتا صاف کر دیا، پھر میرا ارادہ بدل گیا۔ آپ فرمانے دو زانو ہو کے میں اپنے ہونٹ حضور دیا پلکاں تے رکھے میں۔ بھائی منظر نو سمجھو نا دوستو، کوئی اس منظر نو سمجھو۔ آپ فرمانے میں اپنے ہونٹ حضور دیا پلکاں تے رکھے میں، پانی دیو قطرے میں اپنی زبان نال چوسے نے۔ فرمانے نے جدو وہ قطرے میری زبان تے آئے نے، اللہ میرے سینے چے علم دے سمندر جاری فرمائے نے۔ عزیزان من بڑی توجہ فرمائیے، جڑا بندہ تطبیق کر سکتا ہوئے وہ دے واسطے عرض پیا کرنا، حضور دیاں اکھاں نال نسبت پلکانو، حضور دیاں اکھاں نال نسبت پلکانو، حضور دیاں اکھاں نال نسبت، اکھاں نو نسبت سر انور نالے، سر انور دی نسبت قلب مصطفیٰ اور سینہ مصطفیٰ نالے۔ بیلیا میرے حضور دیاں پلکاں دا پانی ہے نا علم دیندہ ہے، حضور دے سینے چ کتنا علم ہوئے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فرماتے ہیں دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عیش تک ہے تیری گزر۔ واہ محبوبہ تیری شان دے کیا کہنے۔ بریلی والی تاجدار سرکار فرماتے ہیں دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عیش تک ہے تیری گزر۔ مالکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، آقا جو تجھ پہ یا نہیں، مالکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، آقا جو تجھ پہ یا نہیں۔ میرے اللہ دا قرآن گواہ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ عزیزان من، اور حضور علم انجی دے چھڑ دیا ہے۔ اس موضوع تے میں پھر تقریب کراں گا، آج میں ذرا کسی اور موضوع تے توڑے نال گل کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان دی وقار میرے نبی پاک سرکار آپ نو حضرت علی سرکار نال نسبت، حضرت علی نو حضور نال جو نسبت ہے اس دا اندازہ کرنا چاہتے ایک جملہ بولنا جس نو پیر مہر علی نے نقل فرمائے۔ شاہ جی سرکار فرمانے حضرت ابو درداء ملک شام اچ فتوہ دیتے ہیں۔ کسی نے آپ نے سوال کیتا ابو درداء کو ہی ہو جائے سوال بھی آیا ہے جدہ تو ان جواب نہ ہوتا ہوئے، آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر کی کر دیو؟ فرمایا عراق میں ایک عالم ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، میں انہاں کو بھیج دیں عبداللہ ابن مسعود کو۔ فرماتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ بھی ہے جڑا انہاں نہ آیا ہوگا؟ فرمایا ہاں کوئی ایسا مسئلہ بھی ہے جڑا انہاں نہیں ہوگا۔ فرمایا او پھر کتھے بھیج دیو؟ فرمایا جڑا انہاں نہ مسئلہ نہ آوے اسا اس مسئلے دا حل کرانا آستے مدینہ شریف مسئلہ بھیج دیں۔ فرمایا کوئی ایسا مسئلہ بھی ہے جڑا مدینہ شریف جال نہ ہوئے؟ حضرت ابو درداء فرماندے نہیں،
مدینے وچ ایک عالم ہے جدا نا علی ابن ابی طالب ہے، امت مصطفیٰ دے آج تک ایسا مشکل مسئلہ ہی نہیں آیا جدا حال مدینے آیا کھولنا ہو. عزیزان من بھائی میں ایک سنگیاں نال گل اگے بھی کردا رہنا، اس جوان جی میں جوش ہے نا، یا تے سارے اوویں ماریا کرو نعرہ تے یا چپ کر کے ببیا کرو. کیونکہ جدو سنی علی دا نام ہولی لیندے نے نا تے پھر دوجیاں نے شک پوندا ہے بھی ساڈا بھی کوئی تعلق علی نال ہے. تو میں ہی آکھاں گا کہ بیلیاں تسی لے ہی اتنی زور نال کرو کہ چھوٹیاں چھوٹیاں آوازاں انجی دب جایا کرو. اے بات ٹھیک کی تھی بچے نے کہ 1.25 لاکھ صحابہ دا نعرہ ہے یا علی. اے سنیا نہیں ایجاد کیتا ہویا، یہ صحابہ دا نعرہ ہے. صحابہ بھی حضرت علی مولا بندے ہیں. کہ بیٹا آج کل سوشل میڈیا تے بڑا روڑا پیا ہویا ہے، 22 رجب تو لے کے 21 رمضان تک روڑا مکہ کوئی نہیں تے سانو روڑا نہیں پانا چاہیے دا. اے بڑی بریک ابحاث نے جنہ دے اندر حصہ لینا ذہن دے اندر سوائے شکوک و شبہات تو کچھ نہیں پیدا ہونا. میں اپنے نوجوان بچیاں نے ہی مشورہ دیاں گا کہ اے جڑی باساں ہوندی ہیں نا تسی انہاں تو دور رہ کے بس مننی جاویا کرو. اسی سنیاں منن والے تے آ جڑیاں ایڈیاں بریک گلاں نا بال دی کھال اتارنا اے دے وچ جان دی ضرورت نہیں، بس منن وچ ہی سارا کمال ہے. او بھائیا مننی جا کے علی سرکار نو کو منن دی حد ہے جتھے جا کے اساں نواں کو بھی سے تو پوچھنا ہے. توجہ ہے حضرات عزیزان من یاد رکھیے اے علماء دیاں گلاں سن جڑیاں عوام وچ گئیاں نے. اور پھر بھائی مریض جدوں نیم حکیم دے ہتھے چڑھ جائے جیڑا حال مریض دا ہوندا ہے ایویں جڑے فیس بک کی عالم نے جدوں مسئلہ انہاں کول آ جائے مسئلے دا بھی یہی حال کر چھڑ دے. فیس بک کی عالم میں عالم نہیں پیاندا، الف مدہ عالم پیانا ان دا مطلب ہوتا ہے درد دین والا. عالم ہی چو نکلیا نا جڑے فیس بک ہی ہے نا فیس بک تے بہ کے تے کوئی سٹیٹس چاڑی ودے رہے. میں تے حیران ہونا بھائی جنہ بندیاں نو تریجا کلمہ سیدھا نہیں ہوندا وہ فیس بک تے بندیاں دی اصلاح کر دے. اینو یاندے نے ماں موئی سر سکے تے دی دے نہ دئی. سانو جو اپنا علف سیدھی نہیں کرنا ہوتا کلمے ترائے صحیح ہوندے نہیں وہ فیس بک تے بندیاں نے پہ سمجھاتا ہوتا ہے بھئی ہاں جی نہیں ہوئے گل ہے جی. ہاں میں کہے بڑے اپنا دھیان کر رہے اے فیس بک نے بھی بڑے بڑے عالم بنا چھڑے اس بڑے چونکہ بندہ سامنے کون نہ ہوتا جو لکھ چھڑو سامنے بندے دے بہ کے تے گل کریے تو پتہ لگتا ہے پھر بندہ کنے پانی ہے وہ انج دے سنگیاں کرنی کو نہیں ہوندی. تو فیس بک تے بڑے عالم چھائے نے ہر بندہ عالم ہے فیس بک. میں دسو ایک صرف جملہ بولنا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دے درمیان جو نزا ہے وہ ایدے اتے گل تے بڑے بڑے سپیشلسٹ مولویاں تو نہیں ہوندی. یہ کوئی اتنا نازک چھوٹا جہا مسئلہ نہیں، انتہائی حساس اور باریک مسئلہ ہے. ایدے اتے گل تے بڑے بڑے مولوی نہیں کر سکتے، بڑے بڑے جگادری ایدے اتے گل کر دیا لین تو لے جاندے. تے کجا فیس بک تے پڑھن والے نوجوان آجی نہ سکول ہی چکتا جماعتاں پڑھ لیا انہوں نے تاریخ دے ہسٹری دے فیصلے کرنے العیاذ باللہ تعالی. بھائی میں تے پچھلے جمعے تے بھی آکھیا سی کہ فیس بک تو علم نہیں لینا چاہیے. یہ بڑی غلط تھا ہے جی تو تسی علم لیندے ہو. اس نو بالکل چھوڑ دیا کرو اور یہ ترک کرنے والی چیز ہے. اسی تے مولا علی سرکار دے غلام ہاں. بچے جدو ذہن وچ کوئی چیز چپک جاندی ہے نا پھر بندہ اس نو کڈنا بھی چاہے نا تو ایڈی ٹھو نہیں نکلدی. اس واسطے انہاں چیزاں نو پڑھیا سنیا ہی نہ کرو.
بس ایک گل یاد رکھو، انہوں پکا کے رکھیا کرو، آدمی مغفرتی کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور فیس بک والے چلے آؤ پر آؤ جو مولوی ہو تو انہوں کی پتا ہوئے، اور میں اکثر اس جگہ تے کہنا ہونا ان تو لے کے میدان حشر تک حضرت علی نو حضور نے ذات فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، الامر والولاد اندر اعلیٰ حضرت فرما دیں کہ حضرت علی نے جنت ونڈڑی ہے، دسو سنیاں ہو جی حضرت علی ونڈ دے ہوئے تے سانو کیڑا مسئلہ ہونا ہے؟ ونڈ دے حضرت علی ہونے تے سال مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی تے مسجد بہ کے علی علی کر دیں، دویں تے بہ کے تے نہیں نہ کر دیں، اسی مسیبتیں بہ کے علی علی کر دیں، جیڑی علی علی کرنے والی تھائیں اسی اتھے بہ کے علی علی کرنے، الحمدللہ رب العالمین، اسی اتھے جاتے کھڑے ہو کے آکھاں گے مولا علی دے سامنے یا علی سرکار اے تیرے غلام آگئے نے کی توڑے کو سندے تے اسی آکھاں گے ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور جنہ کو موبائل ہے ان کھڑو ایتھے ایک جملہ ان میرے دینے چاہ گیا ہے، موبائل ہے نوٹ کر کے تے ساڑھی طرف ہوئے بھی فیس بک تے دیا جائے، اور اس انہوں یاد کر لو نہ اسی نون لیگ دیا تے نہ اسی زرداری لیگ دیا تے نہ اسی پی ٹی آئی دیا، اگر کسے ساڑھا تارو پوچھنا ہے تے یاد کرو اسی علی والے ہیں، اسی علی دے غلام پرا کر اپنیاں پارٹیاں ساریاں، کوئی بچہ ایسی تو پرابلم نہ محسوس کرے، اگر میرے بچے ہیں کوئی اسی درویش بندیاں پترہ تے ساڑھے کو آ سارے جاندے رہے تے ساڑھی کو جو ون نہیں دیئے بس آپ تو بوہ نہیں بند ہوندہ بتو کیوں آئے ہیں پچھو بھی جڑے ہوندے رہے ایسا کھول چھڑے آئے، آ جانتے سے یہ نیت رکھنے ہو سکتا ہے ساڑھے کو بیٹھے ہیں کسے نو ہدایت آ جائے، کوئی ایک جملہ سی بولی چھڑنے تبلیغ دی نیت تے ایک دعوت دے ہی چھڑنے آتے جڑا بھی ہوندہ رہے ساڑھے میاں بوئے کھلے نے او اکو فوٹو کھچ کے جی میں دل لے پہ چاڑے اے او دی اپنی مردی ہے جی میں دا فیض کسے لینا ہے جینا تھی ہونج دی ہے نا جس درویشن دا لینا ہے او دی بھی اپنی مردی ہے دا لینا لے دا لے لینا جنہ دعا لینی ہو دعا لے لینا ساڑھے کولتے بھئی سوتے ساتھ نے جڑے لینے لے لو یہ کسے دعا لینا ہے تو ان دعا ملنا ہے جس دعا لینی ان دعا ملے، لیکن میں رسول اللہ دے ممبر تے بے کے دس رہا بچوں کہ اس کسے سیاسی جماعت نال اس ناچیز دا کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف محمد مصطفیٰ دے دین ہے بس پرابلم یہ ہے جنہ بندیاں نال سن پیارے جنہ بندیاں ساڑھے نال پیارے انہیں چکو جو دے نہیں کو جو دے نہیں تے اسی دیانے ابھی ٹھیک ہے تو اڈا دنگل لڑ لو سان ویچ نہ لیا ہو جے پیران عادت پہ گئی ہوئے تو مرتوان نے تو نکلنا پاؤنا ہے یہ تو سا پیران سیاست لے آندہ دے تو سا کی کرنا ہے مر مسیطے تو سی آ جاؤ وہ دے اسی ٹور جانے گل سمجھے چوئی اب بھائی میاں مولویان مسیطے ہی ران دیو بیربانی تو اٹھی ساڑھا مداج بڑا عجیب جا ہوندہ ہے اسی کسی اگے جھوکتے سکتے نہیں ہے کیونکہ اگے جھکے ہیں جن آگے جھکے ہیں سیاست جھکنا سکھان دی ہے تو اسا کسی اگے نہیں جھک دے اگے جی دی اگے جھکے ہیں اسی اس سے بارگاہ چی جھکے ہیں رہنے لہذا میرے بچوں فیس بک تے ہونا نہیں چیزاں قابل اعتبار نہیں ہوندیاں تو اسی کنفرم رویا کرو بجڑیاں گلنا ساڑیاں کے ہوئی ہیں وہ پکیاں نے ایک بار جی تو اٹھنا گل کر چھڑی اور مڑ مڑ تو سی پوچھ دیو وہ گل کی میں بھی ایک باری گل کیتی آئی وہ دے اتے کھڑے رہاں گے تو اسی کیوں گھبران دیو تے جے سانو پرابلم ہوئی میں سیاست وغیر گزارا نہیں ہوندہ تو اٹھنا صلاح کران گے
تے ایتھے بہ کی کرانگے جتھے ہن بیٹھے ہیں صلاح کر کے مڑ جے تساں آکھیا بھئی انج کرنا چاہیے تو کر بھی لواں دے اس تو پیانا میں باڑے ڈھیلے بھی نہ سیاستدان ہو جان بھئی ساڈے واسطے میدان کھلا ہے جو دل نے کریے پہ نہیں اسی انتظار کرتے میں اپنا کام کرو تسی کیوں کردے ہو لیکن جدوں سیاست دین نو نقصان پہنچان دی کوشش کیتی موڑا سا انشاءاللہ پنڈ وچ آ جان اے جماعتاں والے جو مرضی نے کرن ساڈے انہاں بھی ساڈے سنگی نے کچھ پیار والے نے لہذا او تسی بلی اپنے طریقے نال جو دل ہے اپنا ونڈ کیتا کرو اسی جو تہن نہیں لیندے تسی بھی سن نہ ہلاؤ یہ سمجھ آئی کوئی نہ اور میں دستا پیا ساڈی لیگ کیڑی ہے ساڈی کیڑی جماعت ہے میرے اعلیٰ حضرت بدیم البرکت امام احمد فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا رس کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا الحمدللہ رب العالمین اسی حضور دی جماعت اسی مدینہ شریف والے دی جماعت حضور دے غلاماں اور حضور دے ہر غلام دے غلام حضور دے ہر غلام دے اسی غلام انشاءاللہ جڑا نبی دا غلام ہے ساڈا اسی انہی اپنا امام من عزیزاں نے من یاد رکھیے اور اس نو ایک بات اور سمجھ لو کہ فیس بک دے ہوتے حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب وہ ساڈے سنیاں دے بڑے قابل احترام نے انہاں دے بارے کوئی غلط کومنٹ نہ کرے بندہ کیونکہ وہ ساڑھے واسطے فخر نے ساڑھا سنیاں دا ناز نے اور سنیاں دی لاج نے کوئی بندہ غلط کمنٹ نہ کریا کرو انہاں دے بارے وہ بندہ صحیح معنی دے اندر دین دی ترجمانی کر رہا باقی لفظی نزاعے کسے ادلا پاسا پلٹ کے بیکھے ہے کسے ادلا پاسا پلٹ کے تکے ہے جنہوں جو نظر آیا ہے وہ کر رہے ہیں بھائیہ سانو انہا باساں میں حصہ لین دی لوڑ نہیں درویش دا عقیدہ تے وے باس منیا کرو یار کیوں تسی ترکڑی پھد دی یہ مینوں سمجھ نہیں ہوندی بندیاں ترکڑی بھی پھد لئیے تے جج بھی لگے اور مینوں سمجھ نہیں ہوندی جنہوں گارچ منجی تے بہا کے روٹی نہیں دیندے وہ بندہ فیصلے علی پاک سرکار دیتے انہاں ہستیاں دے کر دے او بھائیہ کچھ ویکھنا چاہیے دے با ساڈی اوقات کی یہ تسی گل کی بغیر عزیزہ ندی وقار میرے دوستو میرے عزیزو میرے پاک مرشد مولا علی سرکار ایمان والے نوٹ کر لو تو یاد کر لو میں سبق دے رہے ہیں اپنا عقیدہ دس رہے ہیں ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور مینوں کسی نال کوئی غرض نہیں بھائی میرا کی سوچتا ہے میرا سنگی کی سوچتا ہے میں اپنی سوچ دس رہا کہ اللہ سونیا ہن بھی قبر حشر قیامت دے دے بھی سانو اپنے مرشد مولا علی دے نال کھلون دی توفیق عطا میرے مرشد مولا علی نے میرے استاد میرا مولا علی نے میرے باپ مولا علی نے یاد رکھیے ہر مومن بندے دے اندر علی دی محبت موجود ہوتی ہے اور ہر منافق دے دل چلی دا بغض ہوتا جی اتھو سیان کریا کرو مومن کون تے منافق کون لیکن بغض صحابہ تے حب علی ایک دل جمع نہیں ہو سکتے بغض صحابہ اور حب علی ایک دل جمع نہیں ہوندے مومن دے دل صحابہ دا ادب بھی ہوندہ ہے علی دا پیار بھی عزیزہ نے من میرے نبی پاک سرکار دے پاک صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تحجد ویلے بیدار ہوئے نے اذان ہوئیے میرا تے عقیدہ ہے علم ولایت نال حضرت علی جان دے سن کہ آج مسجد دے اندر میرا قاتل بیٹھے لیکن کیا کمال ہے علی پھر بھی نہیں رکے مسجد اچھ قاتل بھی ہوئے تو حضرت علی پھر بھی مسجد ہوئے کیسے بندے نے تھلے نرم کلی نے ایسی لگے نے
पंखे चलते पे, ठंडा वधू वास्ते पानी है, अली अली करन वाले मुड़ मसीते पैर नहीं रखते। ये तवज्जो है कोई ना? उन्हें मुड़ भी मसीते नहीं आना। मैं ना जेडे आखिरी दाह दे है जे इन्हें च आके रल जाओ, अल्लाह करम फरमा देगा। हुण भी तौबा कर लीए, हुण भी आके नाल खलो जाइए। जेडे अगे चंगियां नमाज़ां पढ़न वाले नेक बंदे ने, इन्हां दे मोटे नाल खलो गए तो हो सकता है वंडीन लगिया कोई कतरा कोई छींटा साडी झोली च भी पै ही जाए। अज़ीज़ान दी वकार मुसल्ला है, इमामत ते खड़े हो के मौला अली सरकार ने जदों अल्लाह दी बारगाह च हाज़री दी नीयत कीती है। दहशतगर्द बड़े सियाणे होंदे, ये उस वेले दे मस्जिदां च दहशतगर्दी करते। दहशतगर्दी की तारीख देखो ना, तो दहशतगर्दा ने मनसूबा यह बनाया कि अली जिस वक्त मैदान च होंदे ने उस वेले ते अली नाल लड़न बड़ा मुश्किल, ना अली दे सामने को लड़ सकता है, ना अली अगे को खड़ा हो सकता है। लिहाजा दहशतगर्दा ने बड़ी बारीक बीनी नाल मनसूबा यह बनाया कि जिस वेले अली नमाज के आलम में हो, जिस वेले अली नमाज के आलम में होवे उस वेले हमला करो, क्योंकि अली का वजूद हालत नमाज के अंदर नरम होता है। मौला अली सरकार की पिंडली च तीर लगा तो निकलता नहीं। सरकार की बारगाह चल की हुजूर फरमाया जदों अली नमाज होवे उदों खिंचिया करो। जो ही आप नमाज खड़े हुए तीर खिंचिया गया तो पिंडली चो बिल्कुल नरमी नाल तीर बाहर आ गया। सरकार इसकी वजह की है, फरमाया अली जदों रब की बारगाह खलोंदा है तो खशियत इलाही की वजह तो वह जिस्म नरम होता है, लिहाजा उस वेले तीर निकालो। मुनाफिकीन में इस चीज़ का पता सी खारजियां कि अली जड़े ने वो किस वक्त नरम होंगे। जिहाद के आलम में मौला अली सरकार में लड़ना बड़ा मुश्किल सी। अली दा ने दी वकार हजरत अली रब दी बारगाह फजर दी नमाज खड़े ने, कुरान दी तिलावत ज़बान ते। जदों किसी नूं ज़रब लगे, कोई हाय करदा है, कोई वाय करदा है, कोई हाय अम्मी बोलदा है, मौला अली सरकार दे सरे अनवर ते ज़रब लगी है ते आप फरमांदे ने फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा दी कसम है अली कामयाब हो गया है। फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा दी कसम अली कामयाब हो गया। यानी जेड़ा मर्तबा शहादत ते फायद हो गया मुसल्ला रसूल ते वो कामयाब हो गया। अजीज़ा ने मन दुआ करया करो हजरत अली पाक सरकार की तकलीफ के अंदर सानू भी अल्लाह नमाजी बनाए। अल्लाह सानू मुसल्ले ते खलो के इबादत करन दी, रियाजत करन दी, मस्जिद च हाज़र होने दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सखावत अली ते, शुजात अली ते, इबादत अली ते, रियाजत अली ते अल्लाह सानू अमल करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।